Hello, loiti ho na damjingo hinam. Tuni hin amasa isa ibano. Host kiti Thailand horror movie 2025 ko mark release. Part 2 chu anasay kita hite. Hichitu sim part 1 ngai kha lo lai ho dia description na part 1 hung ki koi ding a hi in ingai kha lo lai over hi le anangai che hite. Part 1 na inasay na wachun ing go hasunga akile lu na ako na nikitho piwin tia hung pen lai ta achu go hung zu a hitan. Go azu pa na chu apen gin koiman aza ala wa hitai chujong le go azu ako na chu go hasunga tui hung khang che che hitai go hasunga ingin ima bol the anei lo lai ta chun godmother thilanun amho kho bonwa etha ding hitam tia a hin se aza aza bachun tuila chu ingin aveta na hi le godmother thilanu mai amu pha na chun ama nu zong ati jal he jing ta na hi hichi akona he theu cho hi le godmother thilanun akithu pg hi ing kitinun zong ana henai poi alang khana gola chun pin kitipan ing chu ahong hol na hi le mun khana no mai khana din amu pha chun ama pan zong ing hin te tin a hin nai lu ta na hi le chom kha zawin amu nu chu anamang tai achuti phanin ama pan zong hi chinu chu hai lai chi hitam tia ahong hol le na chun koiman pha so ta pia pana aman talo go ha chu ahung modo ta na hi samkha zawin pinin ing chu go hasunga ko nin a hin hu do tai ajing ni kho chun mother no vin nonga no mai chapang ho ko ma chun ing na ho lo hi ngau vin lang phat ma sa ta banga na thil bol bol diu ki le bol kit ko mu vin tin ana sai ta na hi chipe na pinin ing a ki thopia hung ki zo lun hon amu ho loin amu wa chun kidang asa le jing taw ve hicha chun maprangin a hin nai lunin so ta pi na ki hol mo chu nang nu hi pin ki tipa to na go bom hom tia a hin se chun ingin adon bunin nang na hi hilo ham go hasunga ison lut chu atitai hitia a hin se chun maprangin ing chu beng phelem a be pi in skula dan ki sim ho zo si na su ke kiu hilova na thim mo na kai ho zo si ni hin ngo ham tin ana seitan a hi go ha a ing son lut chu pinin em hin te ati je in ima sei lo chun thip chanin em chu anavetai hichun mother nun nunga no mai chapang ho ko machun hichithil so chungchang investigate ka hin holding mona nei ahung ki he do a hi le go na na chan diu a hi atin hichizo wachun ploin ingchu aum naw room sung lang chun a hin puilu ta na hi room sunga aum hun na chun ingin ploi ko ma nang hi em le ma prang langa na pan ham tin adong ta na hi le ploin a hin don bonin ken nang ka ki thopi ji nom wangin bol thai ima ka nei pui aji chu helai muna thanei lo ho koiman ima thu a sei thei pui hichi zo chun aban sina ing aneu lai pha chi sa chu ahung ki mutan a hi ing aneu lai a chun gamla khat ko ma chun a ki chimta na hi le thilgin khat na hin jatan ama no zo a ki hei do in a veta na hi le zulei a thlai gin chu ana hitai ama nun zong zulei anung chu a hin zuita na hi le pha so ta pia pana na hing thingphung khat anuya milim kisim thu alum lo tampi thang dia ana chu ahung modo ta na hi numei chapang ing kitinun hichilam pang imathu he lo zin tola alum lo milim kisim thu khat chu ala in chukit zong le pha so ta pia pana akoma ana ta sanai lo milim kisim thu alu chu a hin la do in akhona achoi da chun ana su to tai chamkha zawin ing koiham khanin akoda na chun a hin za in amanu zong ada do in aveta na hi le thingpung khat ko ma thilate asi khat adin chu amanun zong anamuta na hi abana thilanu chu thingphung kom la chun achi in anamang tan achutia ingin kidang asa pha na chun amanu zong thingphung kom langa chun hong ta na hi le ichipe ta chun numai khat la pasal khat na hong honin ing chu anakiman hon ta na hi amani in numai chapang nu ing hilai muna ko na zampi ding atia hung zam hun na chun a hin ki thon pi nu chu mu thelo thil khanin ana khai sangin mel sita a tha za bachun noi langa a hin le hlakit tai chuzawa thilanun khat pa chu etek a hin boltan ho hung zin za bachun ing anu le pan mi them khat to gamla a achanu hung hol naw bachun achanu ing chu hung modo taw ve ahin hichipe ta chun inga koma amandinga ki sateni mel sita ki that athilong hon chu amhon zong anamodo tawvin a hi hitia chu ingin aneu lai gamla a alu lo milim ki sim thu khat le
akoma alu khat asu tu a ko na chu godmother thilanu phat na tam zoa akoma umzi a hitai hitia hi ja chu ing ahin sugan thei ahin bogan thei au ma hi le godmother thilanun amo chunga chu aphu ala ji a hita na hi hichi zawachun godmother thilanu askul wachun ahung lang pantai mizo si a imu nonga chun maprang kitinun ing gohasunga anasat lut je in godmother thilanun maprang chu alol ame pi in ahin bol cha atan a hi maprang ai imu na ko na chun ahung kidam sangin godmother thilanun alol ame pi in anathat do tai hicha chun akom huna ing ahungin godmother thilanun maprang atha chu ahung vetan a hi ajing ni khun kuima naman talo goha ko machun maprang kitinu thilong melsita ki thana ki koi chu em holoi na hung modo ovin chamkhat zawachun mother nu jong hilai mun chu ahung thlung tai mother nu nam holoi ko machun pin ko oven lang maprang thilong hi mun khana vui da ovin atin hilai mun chu anada thatai hichun ploin em ko ma maprang that hi godmother thilanu hin te tia asai lai ta chun alang khat langa ing kitinu jong hilai mun chu ahung thlung ta na hi emin ing ko machun nangin maprang na tha hilo ham tin aga bengo ta na hi le ingin ahin don butnin ni be ngam pawa hi le ni bengin tia ahin sei chun emin ing chu abi a hi le godmother thilanun abol cha asu gen thei ding a ki he je in ing chunga chun a khot na thangam tapui chinizana numai nunga chapang adang hon ing kitenu aki cha ji ovin munchom khana anagi tawve ajing ni kho hungwa chun mother nun pin le ing chu office anakawin pin ko machun huile go ho hung phat ting le ing hi puin lang hilai mun hi dal hon ko min tin anasai tai mother nun ing hilai mun ada la asa anom na ji cho hi le maprang athi hi ing to ki zapma na hi ti cho na he in achuti jengwanga chun maprang hi koin atha hamti mother nun kitchen te inwang ana hepoi mother nun pin ko machun school nung langa radio khat le generator za ading thaw o me tia ahin sai pi phat chun ama pa jong ading do in anachi tai pin apo do zawachun mother nun ama sa ana na umna orphan darun phone kiti muna chu ipithil so hamtin ing chu ana dong ta na hi ingin ahin don butnin kanula pa athi pha chun nu nei lo pa nei lo ho umna orphan home khana ai koi uve hilai muna a umna achun ana ummasa namai chapang adang hon ing chu asugen the ovin ai engbol tawvin a hi jing kho hungwa ing ahung ki tho do achun asugen the le ai engbol ho zosi athisa a ana umuchu ahung mudo tai avela ingin asai kin na achun hilaimun ka hung thlun na hi nomta aka umding ham ka ti a hi in hitia ka gyalwang achun amasa aka na umna to aki na umdi poi hoilai mun hi jong le thanai lo ho chunga aki hat sa mi eng bol ji ho hi abon ven thile ka ti tia a hin sei mother nun aza achun gang chalen na thil ho ki gu nin lang hilaimun hi apet pe nin da hlan tin ing ko machun na sei ta na hi alang khana chun employ chule aloi no mai hon khat to askul wa document ho ki koi namuna chun ahung taw ve hilai muna chu ing kitinu chungchang phat chi sa ipi thil phelo ana bolam ti ho he do na dingin document ho chu che ga bol le taw vin a hi le film ki pat na langa ingin thil phelo crime a bol newspaper akita pinin mother no pi chu anamodo taw vin a hi newspaper chun derun phone kiti orphan homa nunga nomai chapang mi somthum mel sita in akithane ti cho simdo tawve amohola chun nomai khatbo a hingdo in hichu ing a hi newspaper inglim akita ana a anung langa thilakhanin a hin koi a khot em kitinun amu do chun ati zawal wal jengin akicha mongmong ta na hi hichithil so huwa ko na chun godmother thilanu hi a umin pha na tam zon ing kitinu ki thu pi ji ti ho em kitinun ahin ta santai hichi zawachun emin newspaper chu ahin choin pin kom lang chun ahung ta na hi emin pin kom achun school sunga ti za num ta le ki cha num ta thil so chule maprang that chu ing kitinu ko ma pha na tam zo a aki thu pi jingnu godmother thilanu tha a hi ati wanga chun athu sei zo si pin ki te pa na ta san ta poi aban sina pha chi sa kumthum masang chu ahung ki mutai em kitinu reformatory school ahung lu til achun dan ki sim ho azui di lo ji in mother nun ana jep tan a hi
hilai mun a masanga athil phalo a crime ball document mother nun asima ko na chun in apa atha je in hilai muna hi kumsagi na ding a hitai tin mother nun ko machun ana sei tai min a hindon bunin katha chu kapata ata hipoi aman engbol ji a katha a hi bhavetia a hin sei mother nun aza achun hilai muna numai chapang adang ho na khut noya control na bol zo ding ham hiji chu na zo dinga hi le na chunga kin imathu sei pong kating kumsagi na ding ka ti chu kumsagi masanga hilai muna ko na katha do ding na hi tin ana sei tai hichia ko na he theu cho hi le kitinu hi mi phamo cho hi pon a hi wanga mother nun thanai na pi ja chu mi ho ayang bol ji a hi tai chukit jong le amanu hin hilai muna ko na gang chala po do na thei ding atia hitia chu ana kha a hi aban sina min aloi ho school sunga a hin ho le le na chun thilgin khana hin jatai hichia cham kha zabachun akoma ko chu amachamin ahung ki hong ta na hi ama nun jong kon hung ki hon na lang chu aveta na hi le aloi nu mai khana mu in chipe ta chun aloi nu mai nu chu hung ki dom sang tai chukit jong le alu chu anaki he tanin aloi nu luki he tan chu akom langa ahung ki li tai hiti hi pha chun ama nu jong ki chawal wal te zawal walin naw rum sung langa chun ahungin kon anakil ta na hi hichia maga ki haida chun nunga numai chapang bompi abonovin mielsita chun anaki that tai mithat chu god mother thilanu a hi ti chun ana hetan chipe ta chun amin ahung ki kawin god mother thilanun hilai muna numai chapang khat thilong chu anakai do tan a hi akicha na tizat wal pha na room sunga ko na hung po do chun lighthouse ko ma mai bol jin namun pin kitipa na inkom chu ana hitan ama nu jong pin kitepa room sunga chun ahung lut tai room sunga pin anadin min amu chun aniki pa hle jingta na hi le chipe ta chun pin anung langa ko nin god mother thilanun a kho chu a hin so ta na hi le a oi langa chun ahung pein pin jong chu anathita na hi hichia mun na ko na ahung kha do chun skula a bompi nunga numai chapang adang zo si chu akoma ana taw ve kichat ta thil so ho chu kitinu mang ana hitan alang khat langa mother no nunga numai chapang ho a mu naw room sung langa chen ahung lu nin amanu lungyal cha hi le kitinu ka tha masat lawa hi le aman hin tha ding a hi ati ji in lup na kom langa chen a china in a chem ki po chu ala da in a munu chu a chem che chen ana sun chan de tan a hi mother nun atha zawachun room sunga ko nin ahung po do ta na hi le lungdan ta khat chu a office sung langa kitinu chu ana ding tai achuti phanin mother nun anai lut ki nin a chem che chun chu asun ki ta na hi le ama nun jong a khot nin chem chu ana dal da in a khot chemin asut kha pha na chun a thi ana long tan a hi chipe na mother nun anunga god mother thilanu amu achun akicha walin koma nithat hi intin asaita na hi le akama ko na chun click kitigin khana hin sugingin mother nun thading anati je achun god mother thilanun acham chaya ama le ama amai cho velvela aniki su sa in nasata le mel sita achun anathat tai chuzawa employee chule aloi no mai hun khat to mother nu room sunga ahung lu naw bachun mother nu thilong to na chunga anatau chu ahung mudo taw ve abana ploy kitinun mother nu table chunga document ho cho simta na hi le reformatory schola nunga numai chapang abon wa tha do the hitai ti thu chu na ki ji in lungdon ta kha chu mother nu in hi chu hi sei do lawa koi macha an sol do lo a hi hichi ho ko na chun mother nun reformatory school a kha num lo si a nunga numai chapang zo si an sol do lawa an hen da na hi ti chu min jong kitchen ta in a hin hetai alang khana pinin radio chu amang chan men le na ho to ki homat ding atita na hi le radio achun ho loi khu bonawa tha dingo hitam tin ahung ki sain hitia ahung ki sai zo chana chun kitinu pin room sunga chan ahung lu tan a hi hichun in pin koma ho ni vopovin ima ilopo ve a hin ti achun pinin anataw sa in ako na thima no ki thi ingim na ding achun ponsi khan ana pitai chuzawa pinin langwa aga verachun anung langa god mother thilanu chu a hin mudo tan a hi
Hichi amu do ako na chun ing kitinu godmother thilanun a pi zinge tia emin anasay chu pininjong ahin ta santai. Alang khana em holoin ing alup na nuya milim kisim thu alule ata asa chu bol khen ding atiwa hebo ding atiu bachun koiman an he bangzo tapo ve. Hechun emin milim sim thu chu su se ding atin che khana la in che chun anasuta na hile che zo chu anake kitai. Achai na adingin emin milim sim thu chu maya hal ding atin maya chun ahin hal tawin a hile kicha numta osu pumin naw mun chu ahong ki hot ta na hi. Amay halo amit zawa chun milim sim tu chu ima anati chompoi. Hiti zawa amho naw room sunga kot amachama ahong ki hona chun amho loin zong ti zata le ki chata chun avetaw vin a hile pin kitipa chu ahong lunin emin akoma amasa a kasai chu tua hi na ta san hitam tin anadong tai. Avelin emin ingla amtin a hindong kita na hile pinin ahin don bunin ka na muna akot kahin kildane tia ahin say zaw chachun anong langa ing kitinu chu ana tai. Hichun ingin pin koma kasugen thay pa na chu ama langa napankin hitam aman kay isugen thia chu koiman iman say po ve nang holoy hi na bonvin kithido ngap leo chun phading ahi. Pinin ahin don bunin kay ho ka bonova na thaa nangin ipia phachom na muding ham. Hichisa nga chu hin khutha naman num lo ham tia azol poma ing koma ahin se chun alung han na themin ahung phatai. Hichizawa ingin ola pin ahin neilu na chun amhola anu mai khanin ing chu botalin ahin septan a hile chuzawa chun klik kitigin chu ahin jataw ve. Chu in amholoi zong ada ato uvin avetaw vin a hile silinga godmother thilanu anaki khai chu amutaw vin a hi. Ing botola hin sepnu chu godmother thilanun siling langa anakai tawin alol chu an he tan piin anatha do tai. Hichi amholoi na mu wachun atizaw vin akichaw vin hilai muna ko na chun anazam do taw ve. Pinte ni lighthouse kom langa hung zam hun na chun lighthouse koma ina kisial ding achun pinin anasaita na hile nang nahung loading hamtia emina do chun inzaw lang le ka hung ding a hitin pinin anasaitai. Pinin hilai muna dala azabat chun room sunga chun ahung luta na hile ploy kitinu anathimilin ama nu zong chu emin athodo tai. Ploy athimil zi chu hile atizat wal zi hidan a hi. Hichun emin ploy koma numaydang hol amtin adong ta na hile khatnun ke hepoi tin a hindon butnin alang khat langa pinin generator asuging chamkhat zawat chun lighthouse achunga light chu ahung wa tai. Alang khat kina ploy le na room sung huna chun ing ahung lutin ko ma chun nang hin mi su gen thei le engbol ti ho hi na thanup ke hilo hom na chunga ka bol hi pi na gelam ti na seita na hi le ako ma chun ploy ahungin ngaidam ko min tin ahung seitan a hi. Chuzavin ingin chemnyaw khat na hin lada in chu anai lu che tan a hi le ama nun zong ing chu anason hlu in anakidal pi tai ama ni kidal ploin amu achun akicha in ruma ko na chun anapot do tai. Ing abut hloa lup na chunga anom dan lai ta chun godmother thilanun chu kot senan ananei ta na hi. Chupet ta pin ahungin chu ahung ki thopi tan ing koma na thilbol chu awal be se tai ngatan atiwa nga chun achem neu chu ingin ahin ki choi kitnin chu su tho ding anatikit dan a hi. Chu chema suli ding ati te zi in chema chun asun ta na hi le pin ki te pa zo anasun khatai. Chuzawa ingin ko machun tua hi na ki thopi ding khat cha tapoi tin achem che chun attack ball ding atita na hi le ama ni zang phat cham khat pi akidal hanin aba na chun lighthouse akonin anoi langa ti khangli na chun ani ni hunne na nakile lun hun tai. Jing kho hung wa chun tui khanglin pa ma chun athimilen anaki zamtan. Chuzawa ama nu zang hung ki tho do a helaimon da hla ding atia hung pheina chun anung langa kunin ingin alu chu songa ahin se pi na hi le tola chun athlutai. Hiti hi phat chun ingin ahin nei lunin alol chu me pi a thading anati ta na hi. Hicha chun emin neldi alan ing chu amina anathe dan tan abana glass ake khan ala in ing chu sutli ding ati wanga chun anasun li tapoi. Ingin ako machun ni sun li in kaya dingin leisi chunga ka chen na dingdang a tapoi.
hitia ingin asai zawachun akom la hona tui kong khanin hon a hin su ging chu aza hon tan a hi emin hon gin a hin za chun akidal hon chu ananga in ingkoma kin nang katha nompoi aji chu hin khota kaman nome nang wang hingjong le chun mi za nam khatna tha ding a hi in chija chu zela na tho tho ding a hi atitai emin hitia asai zawachun hilaimon da tha ding atita na hi le ingin a hin kau kinin emin amanu hi atha hi le godmother kitenun em atha ding ingin a he je chun ni that do entin a hin sei kitan cham kha zawachun ingin akoma glass ake chu akila in ama le ama ki tha ding atin angong chu anaki sutan a hi chipet ta chun hui ha ta hung nungin ing anung langa chun godmother thilanu chu ahung do tai emin thilanu ammu chun keijong i tha ding a hitai tin atizan akichale jingta na hi le godmother thilanun wang ing ata asa chu dat chanin ana koin chamkha zawachun amai tum chu hung ki helin kicha numta thilamel pu te sikhat godmother chu ana hitai godmother thilanun ing koma na thulal na zosi kai koma hung la chun mang tan ti atin leinui langa chun ana kai lunin chamkha zawachun ana mang hun tan a hi thilumdan ho zosi emin amu chun atizal he jingtai godmother thilanun ing ipidinga hitia chu abol hamitia hi le ing ama le ama akitha go ji cha hi in athi zawa jong athagaw ko ma godmother hin ding ti hi hi aban sina pin thilong ko ma em a uma navy officer ho anga chamkha zawachun officer ho jong ahung uvin pin athilong chu kong sunga an heng do tawve officer hon hilai muna mi that chu em kitinu a hi sa aji ovin emin adon bonin hilai muna mi thani kai ka hipoi ing kitinu le godmother thilhanu a hi tia asai wanga chun athu sei zosi officer hon khacha anata asanta pove chipeta officer khatpan nunga chapang a hingdo them khat changsi chu a hin puin ing kitinu koi hamtin officer khatpa chan adong ta na hi le nunga nomei chapang ho chun alu apai ovin ka hepo ve tin adon but tawvin a hi chuin ploin officer pa koma ing kiti ka he khapo vin ka za khapo ve hilai muna mi that hi em kitinu a hi tia asaya chun nomei chapang adang hon jong ploi thu sei chu anapom taw ve he chun ploin em ko ma chun na chunga phula ding ka ti na hi so na hitai ing ko ma jong em that da in tia ka na sei hi ti thu ho emina za chun alung hangin ploi chu bol cha ding atita na hi le officer ho loin em kitinu chu anakai do tawvin a hi abana nunga nomei chapang adang ho tui kong chunga akal lu so so uvchun ing alup na noya milim kisim thu tol chunga a ploin amu achun amanu jong achina yin leinoya chun ana chon lut tai chuzawachun ploi le hingcheng sin hilaimun chu ana dal hawvin thusim jong chu ana ki chai ta na hi hiti chun tunia Thailand Horror Host Kiti 2025 kuma release part 2 isai naule thusim jong chu hi chan hin ahung ki chai tai isai sungwa sei hial sei wal sei hlila o ma hi le aniki athem to aniki ngai dam to cheu hitin hitio tabang thusim ngai num wa hi le subscribe bolo la hon subscribe bolo hitin like share comment jong ana bol cheu hite thusim hung ki upload ho ninga ni gu ma hrin ting le high bowling jong ana hei bang po hite abana hiti ho tabang thusim ngai ta to ikimu to masangovin ana dam sia selo hitin hichi thusim hi jingka na ngaya hi le jingka pha sona na ngaya hi le sun pha zana na ngaya hi le mang pha